M23. Uretse ibyo kandi ntibyemewe gukora imyitozo ngororamubiri, nta internet bafite, nta muriro bafite. Uwashaka kubacyura agomba kunyura mu Rwanda, niyo nzira yonyine isigaye M23 yabaharuriye. Basabwa kubanza kwamburwa intwaro, bagasakwa, ibintu bisanzwe bikorerwa imfungwa ubundi z'intambara. Bisa naho hari igisebo ku muryango wa SADC, cyangwa se bitaba ibyo bikaba igisebo ku bihugu baturutsemo. Abo muri Malawi bagiye gutaha, Perezida yasinye itegeko. Mu gihe Afurika y'Epfo bishobora gutinda kubera yuko hari amacakubiri hagati y'abayobozi bakuru mu gihugu barimo n'inteko ishinga amategeko. Ubucuruzi mu baherwe muri Afurika y'Epfo n'abanyepolitiki muri iki gihugu bakorera muri Congo bisa naho byasumbye amategeko ashingirwaho mu ntambara, kimwe n'agenga diplomasi yabo. Abadepite barabivumbuye, bakomeje kubisubiramo kenshi mu mpaka z'urudaca mu nteko ishinga amategeko. Byageze aho abadepite bavuga yuko Afurika y'Epfo idakwiriye kubihanganye n'u Rwanda, cyangwa se ahubwo itakabaye inarwana muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Congo. Hari abatumva mu by'ukuri impamvu abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo bapfira muri kiriya gice, niba atari ukurengera inyungu bwite z'umugabo umwe uyoboye Afurika y'Epfo, Bwana Cyril Ramaphosa. Ibi ngibi nabyo byashyira n'ishyaka rya ANC mu kaga mu minsi iri imbere. Ni ibiki mu by'ukuri byabaye ku ngabo za SADC kugira naho zisuzugurwa gutya kuri uru rwego, zimwe zikaba zifungiye ahantu zidashobora kuva, imirambo y'izindi ikaba yaratangiye kwangirikira mu byumba yakabaye iruhukiyemo? Tuguhaye ikaze, ni Gentil Gedeon Official. Ijisho ryacu twongere turinage hakurya, turebe ibijyanye n'ingabo za SADC mu burasirazuba bwa Congo. Nyuma yo gukoresha imbaraga, yamushinje yuko mbere na mbere yanze kwitabira ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu nama Zani. Yasuzuguye abadepite mu gihe bari bagamije aho bo bavuga yuko yataye ikuzo. Uko yavugaga, abandi badepite muri iyi nama cyangwa se muri iyi komite bazunguzaga imitwe, bisa naho ibintu yavugaga nabo ari byo bashakaga kumva cyangwa se kuvuga. Muri icyo gihe rero abahatwaga ibibazo nabo bari bumiwe, ariko minisitiri w'ingabo we asa n'uri kwandika zimwe mu ngingo aza kwisobanuraho. Imbere ye hari karne n'ikaramu, ikaramu ntimuva mu kiganza. Depite Niehaus yarakomeje ati, bifata umwaka kugira ngo umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo General Mapwanya yitabira ubutumire bwa komite yacu, bishoboka bite? Twamuhamagaye inshuro nyinshi hano, ariko ntabwo yigeze aduha icyubahiro cyacu dufite imbere ye. N'umuntu wadusuzuguye cyane, byagombye gutwara ubuzima bw'abasirikare 14 kugira ngo abone kuza hano aseta ibirenge. Nabwo uyu mudepite usanzwe azwiho guharanira kurwanya ivanguramoko avuga yuko we na bagenzi be baburiye minisitiri w'ingabo Madame Angi Mochega ngo yirinde kwishora mu migambi yo kohereza ingabo za Afurika y'Epfo muri Congo, ariko arabyanga. Yatangaje yuko bamuburiye mbere yuko ingabo zoherezwa. Kuri iyi ngingo yaragize ati, twabwiye minisitiri ushinzwe ingabo n'abahoze mu gisirikare ko SANDF, igisirikare cya Afurika y'Epfo, ko tutari mu mwanya mwiza wo kwishora mu butumwa ubwo ari bwo bwose, cyane cyane kujya mu rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu mudepite ati, ntabwo wari ufite amasasu, ntiwari ufite ibindi bikoresho, ntabwo ufite amafaranga yo kujya koherezayo, wari ubizi neza, ariko birengaho ubohereza bapfa bazira ubutunzi bw'amabuye y'agaciro arimo kwitabwaho n'abandi bantu mu birombe bicukurwa na Cyril Ramaphosa n'umuryango we n'inshuti ze gusa. Minisitiri w'ingabo Angi Mochega yahawe umwanya wo kwisobanura ku bibazo byinshi yari yanditse mu ikarine n'ikaramu ye. Avuga yuko ababajwe cyane n'ibyo binyoma. Madame Mochega aterega ingabo zacu zagiye mu butumwa bwemejwe na komite y'ibihugu 15 yateraniye Windhoek muri Namibia. None urumva ari gutabo abantu bohereje ingabo za SADC kujya kurinda inyungu z'umuntu umwe koko? Ati ikindi, Afurika y'Epfo iza ku mwanya wa gatatu mu mugabane wa Afurika nyuma ya Misiri na Algeria mu kugira igisirikare gikomeye. Ata rero nta gushidikanya guhari, ntabwo dushobora kuba ingabo zitwara nk'intama. Ntabwo ntekereza yuko hari imiterere itwemerera gukomeza gushyira amaboko mu mifuka. Ndizera yuko abaturage bose turi imbaraga zifatika. Minisitiri kandi muri icyo kiganiro kitari cyoroshye, Minisitiri yavuze yuko ihanganirwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ari ryo shingiro mu byadindije ibikorwa byo gucyura imirambo y'abo basirikare bishwe. Yaragize ati, kohereza imibiri nibyo dushyira imbere. Ni umuryango wa SADC uzatuyobora muri izo nzira, kandi turayikurikiza kugira ngo abasirikare bacu bazanwe mu rugo mu cyubahiro cyabo. Ati cyakora
hateguwe uburyo bwo gucyura imirambo hakoreshejwe inzira zindi. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Luteni Mampwanya nawe yagezweho, ariko ntiyavuga amagambo menshi nk'uko n'abandi basirikare ku rwego rwe badakunze kuvuga ibintu byinshi. Mu magambo makeya yavuze harimo kumara abantu impungenge z'ubukererwe mu gucyura imirambo y'abasirikare bapfuye. Yaragize ati, nababajwe n'iki kibazo inshuro nyinshi. Igisubizo cyanjye kiri mu ijambo rimwe gusa: n'ejo kuwa gatatu nibwo bazataha. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa? Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri? Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na system baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora, wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Icyiza ni uko utangira kwishyura system yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe urimo uyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Ibyo ngibyo yabivugaga kuwa kabiri. Kuwa gatatu harageze imirambo ntiyataha. Ku munsi bagombaga gutaha muri Afurika y'Epfo hageze andi makuru ko imirambo y'abantu babo yatangiye gushenguka igoma, cyane cyane yuko bivugwa yuko ikiri hirya no hino hari yandagaye, ndetse hari tarashyizwe mu byumba by'uburuhukiro. Hari n'ibivugwa yuko imwe yashyizwe mu byumba by'uburuhukiro, ariko ku buryo imashini zigomba gukonjesha ibyo byuma ngo mazutu yazishiranye. Aya makuru atari meza gutya yazanwe n'umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo Julius Malema, watangaje yuko hari umusirikare uri igoma watanze amakuru yuko bagenzi be bapfuye, imibiri yabo yatangiye kwangirika. Julius Malema utoroshye muri politiki ya Afurika y'Epfo ati, twabwiwe ko imirambo iri kubora, nta nzira ihari yo kujya gufata imirambo y'abantu bacu. Bafashe ikigo cya gisirikare cy'ingabo za Afurika y'Epfo kiri hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Abasirikare bacu bari mu maboko ya M23 basa naho bafungiranye. Iyo bashaka kujya ku bwiherero babisaba M23 kandi bakabaherekeza mu bwiherero. Ati ibingibi byavuzwe n'umusirikare uri yoge yabinyibwiriye. Julius Malema yavuze yuko ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo budashaka kugaragaza ukuri kw'ibiri kuba muri Goma, ahubwo ngo bwahisemo kubeshya ku mpamvu izi ngabo zagiye muri Kongo. Nyuma rero yuko umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo abeshye yuko hari abasirikare bazacyurwa kuwa gatatu, ubwo hari tariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri, abantu batangiye kwibaza uburyo biza gukorwamo, kandi hari mu masaha make cyane. Iyi nkuru nyibagejejeho ari kuwa kane ku itariki ya 6, ni ukuvuga yuko hakabaye hashize umunsi umwe imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo yaracyuwe, n'ubu ntabwo iracyurwa. Dore impamvu: inzira zo mu kirere zirafunzwe, ikibuga mpuzamahanga cya Goma kigenzurwa na M23, inzira zo mu mazi nazo zirafunzwe, n'ubundi ni M23 izigenzura. Igishoboka nuko iyo mirambo yanyuzwa mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali. Hari amakuru avuga yuko leta y'u Rwanda yemeye yuko iyo mirambo yanyuzwa mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali, ariko ntibyabaye. Afurika y'Epfo yagenze gakeya mu kwemera yuko imirambo yacishwa mu Rwanda, basanga ari agasuzuguro. Gusa niyo nzira yonyine ishoboka. Iki kibazo rero gifite ahantu gihuriye n'umubano ukomeje kuba mubi cyane hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'u Rwanda. Umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo General Luteni Mampwanya amaze iminsi yibasira u Rwanda cyane, arushinja kuba ruri muri Kongo, akanarufobya nk'agahuguka nta kigenda gato cyane katakabe gakanga ingabo za Afurika y'Epfo. Mu cyumweru gishize abayobozi b'ibihugu byombi bashyize hanze ubutumwa burimo kubwizanya ukuri kweruye. Cyril Ramaphosa yageze ahantu avuga yuko ingabo z'u Rwanda atari igisirikare, ahubwo ko ari umutwe witwara gisirikare.
cyangwa se umutwe w'abantu bitwaje intwaro. U Rwanda rwanavuze yuko Ramaphosa yarushyizeho iterabwoba ko nirukomeza kwigira gutyo ruzahabwa isomo. Mu kumusubiza, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda rwiteguye guhangana n'iryo terabwoba rya Afurika y'Epfo, anamwibutsa yuko RDF atari itsinda ry'abarwanyi bitwaje intwaro cyangwa se militia, ko ahubwo ari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi Perezida Kagame yagarutseho nuko Ramaphosa yavuze ibitandukanye n'iby'abayobozi bombi baganire kuri telefone. Ramaphosa yasabye Kagame kumusabira M23 ikareka ingabo za Afurika y'Epfo zikabona ibiryo n'amazi. Gusa Ramaphosa ntiyigeze abyemera ku mugaragaro. Icyakora umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ludzani Mampwanya yatangaje yuko ingabo ze zahamagaye z'u Rwanda zizisaba yuko zitazirasaho. Icyo gihe umujyi wa Goma wari umaze gufatwa na M23. Ku itariki 27 y'ukwezi kwa mbere, ubwo M23 yari mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa Goma, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zamaze gutsindwa, zarashe mu Rwanda ku bushake zifatanije n'abarwanyi ba FDLR kimwe n'abacanshuro. Ingabo z'u Rwanda nazo zafashe icyemezo cyo kurasa aho ibyo bisasu byaturukaga, ubwo ni mu mujyi wa Goma, ariko zitagambiriye kugaba ibitero mu gihugu, ahubwo bwari uburyo bwo guhosha abari batangiye kurasa ku mujyi wa Rubavu no mu nkengero z'uyu mujyi. Ni igikorwa ingabo z'u Rwanda zakoze zitarenze imbibe z'igihugu. Mu gukomeza gutanga amakuru no kwisobanura ku nteko y'abadepite, General Ludzani Mampwanya yavuze ko ingabo za Kongo zarashe mu Rwanda ari zari zashinze imbunda ziremereye ku birindiro bya gisirikare byari hafi ikibuga cy'indege cy'Igoma. Gusa ibi birindiro bya gisirikare ni nabyo bibarizwamo ingabo za Afurika y'Epfo. Icyo rero nacyo kikaba ikibazo. General Ludzani Mampwanya yavuze yuko ubwo ingabo z'u Rwanda zasubizaga ibisasu byazo byatangiye kugwa hari ingabo za Afurika y'Epfo. Mu magambo ye ati habayeho kurasana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Atuko kurasana bivugwa yuko kwatewe n'ingabo za FARDC zashinze imbunda mu birindiro by'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Ubwo bakoreshaga iyo mbunda barasa mu Rwanda, abanyarwanda nabo barasubije. Yavuze yuko ibingibi bikimara kuba, umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yahamagawe n'ukuriye ingabo ziri muri Kongo ariko zo muri Afurika y'Epfo. Ubwo ni umukozi wari uhamagaye patron we, amubwira yuko bari kuraswa n'u Rwanda. Ati naramubaje nti ni iki kibaye? Arambwira ati turi kuraswa n'abari mu Rwanda. Ati nyuma twabonye ko kwa rukurasana hagati y'izo mpande zombi ko atari u Rwanda rugambiriye kuturasaho. General Ludzani Mampwanya yakomeje avuga yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bahamagaye abagenzi babo mu Rwanda bababaza impamvu bari kubarasaho. Abo u Rwanda ngo basubije yuko atari bo bari bagambiriye kurasaho, ahubwo yuko barasaga ahantu ibisasu biri guturuka hari ibirindiro bya gisirikare by'ingabo za FARDC, nubwo bwose n'ingabo za Afurika y'Epfo ariho zari zifite ibirindiro. Uyu mugabo yakomoje no ku mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za Afurika y'Epfo zari Goma zamanitse ibendera ry'umweru. Benshi bashimangira yuko zamanitse amaboko. Yavuze yuko batigeze bamanika amaboko, ahubwo ko ari ibendera ryazamuwe kugira ngo ingabo z'u Rwanda zibona hana abasirikare ba Afurika y'Epfo bari, hanyuma bareke kubarasaho. Yavuze yuko bakoresheje ibendera ry'umweru kubera yuko ari ryo bara babonaga ari kugaragara neza. Ashimangira yuko batigeze bamanika amaboko n'umunsi wa rimwe. Yagaragaje yuko inyuma yo kumanika iri bendera ry'umweru batongeye kuraswaho n'ingabo z'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makolo yatangaje ko ibyavuzwe na General Ludzani bitanga umucyo ku byari bimaze igihe byibazwa. Yaragize ati abagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo n'umugaba mukuru w'ingabo batanze umucyo wari ukenewe cyane ku byabereye i Goma, birimo no kuba ingabo za FARDC cyangwa za Kongo baratangira igikorwa cyo kurasa mu Rwanda bari ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiri mu birometero bike cyane uvuye i Rubavu mu Rwanda. Arakomeza kandi ati kuri ubu noneho tumenye n'amakuru